بله تماشاوان البته پارتیا دموکراتا کردستان کو کونترین پارتیا سیاسی کردستان بگماش بلی باشور کردستان باندوریاوی لسر پارچندنین کردستان هبویه د چارچوب فلسفه و د چارچوب ریبازو و پرانسیپ پارتیا دموکراتا کردستان پارتیا دموکراتا کردستان سوری لروشاوی کردستان هاتیه دامزراندن پارتیا دموکراتا کردستان باکور بگمان د باکور کردستان هاتیه دامزراندن باندوریاوی پارتی لسر روشالاتا کردستان جهبویه کواتا همشین بیجین پارتیا دموکراتا کردستان بس پارتیا بشه که کردستان نبویه اوجیک بگمان میوانین مهن او دی پیتر وی که و باندوریه بحث بکن جوانا بریس نوری بریم و اندامی کمیتا نابندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوری پیدا کسی الاستودیو میوانه منه بریس سعید بروش نویسکارو لیکولر لدیار بکر گرمه کاک نوری هم بخیر بین البت پارتیا دموکراتا کردستانه کەڤنارترین پارتیا سیاسیە توزانی کل کردستان هاتی بیتە دامەزراندن هەموو هەڤرازون شێوی دەرباسکردنە سەرپەرشکە هەموو قۆناغان کردیە حتا vê gavê girîngiya vê partiyê û felsefayê rêbazavê bû xebatkirin di pêxemeta rizgariya niştimanî da li ser parçeyên din çi bûye bû nimûneyekeren behsê Rojava bike pêşî ême wek Partî Demokratî Kurdistan wek xelkê Rojavayê Kurdistan li rojek wek îro temaşe dikin rojek pîroz e روژا کنگره 14 یا پارتی دموکراتی کردستان پارتی دموکراتی کردستان مالا کرده همیه نه پارتی که هاتی دامزراندن جبو کردستان عراقی تاری نه خیر نه جبو باشوره جبو همیه پارتی دموکراتی کردستان تایبتی خواه یا وقتی هاتی دامزراندن لکردستان هات دامزراندن دناف چیای کردستان ده هاتی دامزراندن دناف زکی کی کردی پارتی دموکراتی کردستان بویه ده باوش کردی دا مازن بویه او کەڤنترین پارتی وەک جەنابێت تەگوتی یعنی بۆ نمونە ئێمە وەک پارتی دموکراتی کوردستانە سووریە ساڵە 57 وەختی هاتی دامەزراندن یعنی سەدی سەد ڕۆلا پارتیا vêrê bi taybetî jî rola berzaniya nemir di damezrandina partiya me da gelek hebû çi di warê fikr û ramanê da çi di warê rêbazê da çi di warê yani ew ku kurdayetî di nav partiya me da çandî barzanî û partiyê vêrî yani ême em pê nahesin ku em du partî ne û ne jî Partî Demokratî Kurdistan taybetî Cenabê Serok Barêz Mesûd Barzanî me pê hesînê ku em partî kin û ew partî kin em yek partî ne و يعني بالنسبة نكو يعني بارتي ديمقراطي كردستان فيري نكو رولا خالسر بارتي كي تانل سوريا هي رولا خالسر قالك كرد هميها يعني بونمونا وقت شورشا سوريا داس بيكري وكريزا سوريا داس بيكري يا كم بارتي بيشوازيا ماكر الفيري وسروق بارزاني ام كوم كرن ام هاني باخ بوتي بس بيكبن بهاف رابن اما وەک پارتی دموکراتی کوردستان وەک سەرۆکەتی هەرێمی کوردستان ئێمە خودی وە دەردەکەون و ئەم هەر تشتێکی بووە تەوفیر دەکەین یعنی نەژ ئیرۆدا ڕوولە پارتی دموکراتی کوردستان ڕۆژاوای کوردستان ڕۆلک گەورەیە ڕۆلک هەنی یعنی تێبیرامە وەختی هین ئەم بچووک لێ مالد مەل گونددمە di zamanê wehdê wextê hukmê Cemal Abdinasir yani îrakê me keçikê me nizanim çi dibêjin tentene qenewî ew tiştê ku keçik çê dikin çi ala Kurdistanê çê dikirin û wêneyê Mela Mustafa Rehmetî çê dikirin yani ji hînga da Mela Mustafa û Partî Demokratî Kurdistan di dilê xelkê me daye yani carekê min civatekê da got destpêka şoreşa Sûriyê gelek partî hewldan ku ew encûmenan niştimanî kontrol kin û bêjin em xwediyê we ne der belam ême me got baba baweriyê me ne ême biro here ji dêrîkê de heta Efrînê temaşeke tê bi sed hezara wêneyên Mela Mustafa û Cenabê Serok Kak Mesûd bibîne beynema wêneyê zeîmin nizanim çi dir ne we yani ji ber wê يعني بجلك رولك مزن لسر جادا كردي لروجافاي كردي يعني إما ما كردياتي ناس كير دريا بارتيرا دريا مالا مصطفى رحمتيرا دريا كك مسعود را يعني بفيرنجي إيرو بنسبة ما أمسار بلندن چه خلقی کردی روجاوا چه جی وقت پارتی دموکراتی کردستان أمسار بلندن کو أم ما يعني أم هەواڵێ پارتی دیموکراتی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان ئێمە وەک تەماشا یعنی عالەمێک دەبێژێ نە ئەم تەنێ
هلگران پروژه نتوی کردیه اگر پارتی نبا کردایتی جی ندما کردایتی جی ندما یعنی که تماشا که حزبکی شنگال فروشت حزبکی کرکوک فروشت حزبکی عفرین فروشت پارتی دموکراتی کردستان هر تم برگریا کرد و کردستانی کری برگریا شرفا کردایتی کری یعنی ل شامه گلک جارا پارتی ما قدغه دبو سبب گلک جارا پارتی ما پرچه دکرن چونکه ام هوالگیری پارتی دموکراتی کردستان اما پدر سروی پرساوی تایبتی جی که خوشخوار و شعبای کردستان جروله که به باندور هی جغرافیایی گله کی گرنگه طرابزون تو زانی عفرین تو زانی و بحراسپی گلو چبسری اینا ورول سروی بارزانی اما پدر بحث کین میچینه دیاربکر برس سعید باروش نویسکار او دیاربکر دیان ما بله که سعید دمات باش به ادی بسیار کامن هبو لیش دچارچوب اجنده گوتارا سروی بارزانی و گوتارا هر دو جیگرینی از بارم سرنجاته هست چه آخفتن بالاتا کشا گلو بله پرساته یا دیروکی دما کو امج میرنشینی کردا بگرن و تفگرا شیخ عبدالسلام بارزانی بگرن حتی ایرو بین خصوصیت هری گرینگ او بوکو یک ریزی و یک گرتنا سرکردایتی تفگری بو یا دادن سر زمینه کی نتوی گیراندنا تفگرا نتوی کرد بو دوان گوتاری سروک بارزانی و سروکی هرمی و سروک وزیر کردستانی جی مساج حکومتی گیشته وکو یک ریزیا نتوا کرد یک ریزیا پارتی دموکراتی کردستان به ارکی نتوی بی پاراستن او وی سرکفتنی جبو نتوا کرد جبو ملتی کرد بینه دست نشان کرنه کی پر گرینگه گوتاره کی درسته هیوی دکم او پیک بی بله اگر ام باندوریا پارتیا دموکراتا کردستان سر آسیا پارچین دنین کردستان جی بحث بکن برس وروش تو زانی جی که باکوری کردستان جی پارچه که هری مزون با باندوره بگمان باندوریا پارتی لسر ویری جی ابویه ویری جی پارتی ایک به فرما پارتیا دموکراتا کردستانی هات بودا مزراندن حتی انها جی هیه کواتا تاشان گرنگه فعلا ویری جی بگمان اف چارچوبه کو پارتی هر بجارتی بو چاوت کا خودی درکتن لقضیان نتوا کرد چاوت کا چاره سرکن پرسان نتوا کرد بله گلک تاثیر و رولا پارتی دموکراتی کردستان لچار پارچه کردستانی چه بویه بریاوی دخوازم که او زمینه که پارتی دموکراتی کردستان لسر بلند بو باساوی زمینی بکم پارتی دموکراتی کردستان لسر زمینه که سال 1907 شیخ عبدالسلام بارزانی وکا رفورم کی لکردستانی پیکانی او پرنسیبی که سال 1907 دانین او بتوی اریکرنا سروکاشیر و روشنبیری کرده وی دمی او هر وها وان پرنسیبا پیشکش ریوبریا دولت امپراتوریا عثمانی کرن جبر وان داخوازا ایریشکی مزن لسر شیخ عبدالسلام بارزانی و سرکردایتی کردات کرن او زمینه رفورمیست تاکو وی دمی شیخ عبدالسلام بارزانی دیار کربو او مشروطیت که سال 1907 لإیرانی سال 1908 لناف عثمانی استانبول پیک هات او رفورم شیخ عبدالسلام بارزانی جی مشروطیت عثمانیا جی مشروطیت ایرانی جی گلک پیشوتر و دموکراتیک بون دخوازم اشاره بوی بکم که تفگره کرد و پارتی دموکرات پشتی شیخ عبدالسلام شیخ احمد مصطفی بارزانی و پارتی دموکراتی کردستان لسر وی زمینه دیروکی آوا بو هر وها پینگاوه کی هری گرینگ پارتی دموکراتی کردستان سر تجربه دامزراندنا کومارا کردستانی آوا بو سروک پارتی مصطفی بارزانی یک سرکرده و آوکر پارتی کومارا کردستانی بو سال 1946 او دوی پیواجوی دا پارتی دموکراتی کردستان
وەکە میسیۆنێکی گرنگ و نەتەوی هاتە دامەزراندن ji sala 1946 virda 16 tebaq 1946 virda ser vî zemîna netewî demdema şikestin çêve jî bi dîtina min ser vî zemîna netewî têkoşînê berdewam kir xizmeta netewa Kurd kir. Piştî têkçûna Komara Kurdistanê Mustafa Barzanî mecbûr ma bi hevalê xwe bigîje Sovyetê ji Sovyetê piştî 12 sala vegera wî ya bo Kurdistana Başûr tesîrekî pir mezin li çar parçeyê Kurdistanê kirin û Partî Demokratê parçeyê din divê pêvajoyê de bi taybetî Partî Demokratîk Kurdistana û piştî wî jî Partî Demokratîk Kurdistana Tirkî sala 1965 li ser wî zemînê çêbû. Birêz Nurî Birîmo taban Partiya Demokrata Kurdistanê êkiş giringiya berdewambûna vê partiyê berdewam bû hêzbûna vê partiyê serkêşa vê partiyê Barzaniyê Nemer niha jî Serokê Mesûd Barzanî ye. Ev formo ew dîmenê ku çarçûvê helbijartina Serokê Barzanî û Serokê Barzanî jî her du cêgerên xwe bêguman hatine helbijartin hem Nêçîrvan Barzanî hem Mesrûr Barzanî du gencên Xwedî Ezmûn êk Serokê Herêmê êk Serokê Hikûmetê û bêguman ji binamala Barzanîn neviyên Barzaniyê Nemerin kewata vê formê tu çawa dibînî? Yani براستی ایرو کنگره 14 او دیمنه کو ایرو جناب سروک برز مسعود بارزانی او کاک نیچیروان او کاک مسعود او دیمنه کی دیوات یانجی ده خویا کرن کو پارتی دموکراتی کردستان پارتی کی نتویه پارتی کی لیبرال دموکراتا او تداول سلمی سلطه yani tiştekî ne niha gelek partî li rojhilata navîn hebûn yan li dunyayê hebûn ka partî komünîst Sovyetî şikestî hanî çünkü ew tedawülê silmî siltara nebû ew xwedî derketin yani proje wan ne projek ji dil da bî proje Partî Demokratîk Kurdistan fekterê serkeftinê wî ji çel û şeşa 1900 salê bûrî heta niha evê ku mayî û hîn Partiya Reqem Yeke seranserî Kurdistanê Partiya Reqem Yeke li Iraqê eva gelek partî hebûn Filistînî û Nasrî û nizanim çi yê Kurdî jî hatin û çûn û hema zikir jî jêran heman ka Nasriyê Misirê ka Be'siye Iraq û Sûriye ka Hizb-i Şûî Sovyetî evanan neman demek serkirdeyetiya Barzanî ji Şeyx Abdüsselam da Şeyx Ahmed ji Mela Mustafa Rahmetî Barzaniyê Nemir û anha cenabê Serok dedî çi dibêje dibêje xweska ez استقاله بده پیش از یعنی تماشاکه یعنی dibêje rewş nahêlê ez bicîbêlim rewş nahêlê dibêje bû min ez pêşmerge eva dîmenekî dîmokratiye dîmenekî mitmane dide gelê me serbilind dibe xelkê Kurd xwe partî bi hêz dibîne eger partî neba bawer bike eger partî neba rewş anha mesela bû nimûne rub milyon Kurdî Rojava li vêrê ne eger partî neba maddiyen ve manewiyen wisa xelkê me bi va hesaniyê li vêrê nedijî Bilî de hemû derdorên Rojava hatibûne girtin bi tenê dergehê Sêmal Kobaniyê kê rizgar kir Şengal kê rizgar kir û anha her wisa evê ku li ser hev mayî yani filan hizbî yan PKK Rojava parastî yan ne Partî Demokratîk Kurdistan rola xwe her çar parça da kes nikane inkar kî hizbekî carê ferq nekirî mabênê tabaka eva filan hizbekî wek bigotî liberal demokrat e eva fektera berdewambûnê partî cîlek nevîk derê nevîk tê û bi silametî yani mesela bû nimûne Nasriye hevdê dikuşt li ser serkirdeyetiyê şu yani benema Partî Demokratîk Kurdistan hizbekî hêmin e li ser erdê hêmin e di fikr û ramana xwe de hênike bi sedan cara cenabê Serok gotî ême pirsa Kurdî çareser nabe êleb diyalogê li gel cîrana li gel dijmin li gel dost diyalog esas e siyaset esas e bi şer û şerfiroşiyê doza Kurdî bi ser nakeve ev siyaseta dihêlê partî berdewam bê û serkeftî bê û em hêvî dikin Kongre 14 jî serkeftî bê çunki eger Kongre 14 serkeve yeme wek Rojavayê Kurdistan em xwe serkeftî dizan kewata ewa niha tedîdeke bi Kurtî tu nabînî dê serkeftî be Kongre tabii hemû fekterên serkeftinê xuya ne
بله بريس سعيد هلبت بارتيا ديمقراطا كردستان بتني آلية كي كردستان حزبينين بارتيا كي سياسي بيت دامازراندن بو منافسة دا صلاة اف بارتيات اصلي خود هاتيا دامازراندن بو رزگار كرنا نشتيوانا كي البندست بو درس كرنا إرادة و هالگرا قضية هالگرا دوزة كي ونها بارتيا كي هاري بيزل سراست نيف دولتي خادي بيجي كي استراتيجي كي هرما كردستان ديفاكتو يا او بريفد با كواتا هون لباكور كردستان گلو هيفياوا لبارتي چيه تایبەتی di çarçöbê van guhartinên ku îro me dîtî hat nekirin. بێگومان پارتی دموکرات çawa ku me destnîşan kir ser zemînekî netewî hatiye damezrandin tesîra wî çar alî Kurdistanê çêbûye û her wiha sala 2017 pêşengiya referanduma serxwebûna li Başûrê Kurdistanê kiriye. Ew pêngavekî dîrokî bû. Ew tesîr dubare wekî vegera Serok Mustafa Barzanî ji Sovyetê çawa tesîr li çar alî Kurdistanê kir. Pêngava referanduma serxwebûna Kurdistanê ji pêngavekî pir girîng bû. Vê bûyerê nîşan da ku li Herêmê Herêma Rojhilata Navîn rola partî rolekî pêşengiya mafê bi destxistina netewa Kurd e. Netewa Kurd ne tenê Başûrê Kurdistanê ye. Kurdistan çar parçe bûye. Partî bi referanduma serxwebûnê barê xwe giran kir û ji ber vê yekê divê em hemû Kurdên dinyayê vî barê giran tenê ser pişta Partî Demokratê Kurdistan na. Em her Kurdekî neteweperwer piştgiriya vê xeta netewî û demokratîk bikin. Ez nabêjim lîberal. Xetekî netewî û demokratîk pêşxistina wî bo hemû milletê Kurd çar alî Kurdistanê wê destkeftiyê mezin bîne. Pêşerozê jî garantiya parastina destkeftiyên Başûrê Kurdistanê û her wiha pêşvebirina van destkeftiya hevkarî û dostanî û biratiya bi milletê din re hêvî dikim ser vî zemînê û bi piştgirîkirina Partî Demokrat bi pêşxistina xeta netewî wê mumkin bibe. Barê Partî Demokrat giran e divê em hemû destê xwe milê xwe bidin bin vî barî û milletê Kurd bigihînin qonaxekî nû. بله بريس سعيد فروش نویسکار و لیکولر لباکوری کردستانی لدیاربکری هر وها بريس نوری بریمو تماشاوان جاو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوری پدکسی الاستودیو میوانه بو گله سپاس بوم هر دو میوانه